Tutakiri nteto inge na ndakari bamurera wodini ya Thiru Egembe Central bakuromba gavana wa Meru Kawira Mwangaza abagitire kithima kiria kijukitie miaka 10 kuma gikuthuka karibaba barugwa batina roje rwa kurima na kinya gonto guku guturaga kinya ntanta. Marion Karugi na report ije. Bauni akariba kathithi murera akwena kisitho kya nyumo cia kithaka baraba ciumirite na nkayo ni kiraba kwa mpara ibaururite kwa kaita ka miaka 5 riu bataketha nombi nonto bwambura kwithiretwo kwa nantereu na kithima nakio bakuthureri miaka ya tene ni Plan International kina miaka 10 kikuthuka na riu kinyamara kya ruini kakitura obatika kaumo ka mpara ira itite na mbere obate mantame Kila miaka 10 Gitono guma mwaka wa 2017 gitono utongeria kwe kithima twenjerwa ni Plan International irwa were mami kinya rewe tete kathithi no kionere ao utero irwe thairo rwekuo rewa retete mirengeti hata ni re twahura wa isebuta no kionere utiro irweko baatio toria utheri twitakuromba rwe kwa ngemu na twaya matha ele kithima kira kya kuthuri antu beto wa Plan International miaka 1990s na nikia kulapsiro ga kurite ta ngiru kare kunyarire uru mutende na uru ukarite kanyumba kantu bakunde roi ka kote kintu gone kana kuo nyuma awi kwa ngalire uga kuriterio kona ana ya baka gwite kurero kunyo bati kuona kurubo kuona bamwe banu kuona ni bena mathina maingi muno na thina kiambia kia thina ni ria kwanyarire miaka ya kulugite 5 u ameria waraitha kithima giki anyarire otene akwena skuru ire yawe twakathithi ana bu bonde baturirite ara goinde kanisene bona ana bageje kuromba kinyarwe kanisene otheri no ntuba nyontere twata twita tukirira otheri njirene no ntuba wacha roi bariwa kinya kithima berira kya kathithi nakyo ni kyanyarire no ntuba ntutema mite ya ntwere na kurema kuo thina yorura thina na no ntubu batikundia kana bairomia mwana nsiaro cio batiro rwa kathithi irwa nyarire na rwe konyara kilele make kirio utio kunda kinya ndagitari na tukani okunda rero kathithi ntiona na roi tubwa tuitona tuyato amporera ore tutere ato ampora moka intona tuto kola tuo mera ni ngalera ete kinya roi guma weta bantu kai wetera ukiroyo onto kuikomera miaka ni 5 patona kinya karia porona yondi no yatekera na ukorethia uteye nto bona barara ko kinyo tuko bona anto bagarito asunwa na kumania na thina ya mpara na roi ni bakorombo tethio bobia kuria kuma kire gavana Kawira Mwangaza nkolo kibathondekerwa kithima kiu ni kenda bathiria mpara ira itete na mbere obeketha gavana wetu Kawira Mwangaza uwa kapati ikatuge kapati na tunatoroithera murera na raithe kinya tukayera no ntino nto mageria na ino anto bakwa bare tukuromba gavana wetu kinyo turikare no ntutu kumea maega ya kukwero atutethetia murera sana orira kware na akora batwingeria na ubairia nyomba no ejiria no turetera inya bya kura no twanya mikororo na tonoro tutithirie na niko tumete na ndi tu abatwe na tutogura tugwikia mbere no ntuba mwega yaku mianke tano ethiri tuonete thina tutona no kenda kairi tu ya kuona thina yeje ija kwina atwe na ndu tutegere mama utarire mbiejo ito eyo ototethia kareka tokua watotekua no gikeria turukana bya korea no gikeria samburu bya korea abatu ototereko kabali lo ibatwe kele kabera ingebuliga na ya barasia eito mwesimu eito yo kamutuba mamutore eito wase kamutu tuletera muchere wase muchere tuletera mutu nyochoro nyawimbi mamuasi ate byondere eyo nyotone ametho akini mama nikiripotera wero weekendi kuma murera wa dini ya Thiru Egembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua.